Gaming phone bawah 2000 tapi spek macam flagship. Ini dia Infinix GT 50 Pro, chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 144Hz AMOLED display, smooth gila. Tapi yang lagi padu, ia ada Hydro Flow liquid cooling system. Main game lama pun tak panas, FPS maintain smooth. Tetap ada GT3, main macam main konsol. Bateri 6500 mAh, support 45W fast charge dan wireless charge. Main dari pagi sampai malam pun boleh. Infinix GT 50 Pro harga bermula dari RM1899. Kalau korang nak gaming pun padu tanpa koyak paket, ini memang pilihan. Tak cukup bajet, jangan risau. All Gadget ada menyediakan ansuran serendah RM105 sebulan. Hanya perlukan IC dan slip gaji. Seluruh Malaysia kita cover free postage, termasuk Sabah dan Sarawak. Sama kami akan bantu korang sampai dapat. Cepat komen nak sekarang.